Ia, whatalofa atu i le nei tula fiafi, i le suafa manumalo o Iesu Keriso. Le suafa lava lea sa tātou mauai le manumalo. Ia, si le vi inga malapaptai i le atua, ona lona ngalelei malona alofa i le nei aso ua whapena ona maua e tātou whapena ona wha e ele tātou por kalame le nei aso i lunga o te penga whailangi. Ea taritonu ia o le nei aso ia o tātou wha i u i le aso pa ia o le tua le nei asa. Ia whaptai la i le tua ono lona ngalei ma lona lofa muti vale. O le au o tātou maua ele malosi ma le avanoa tāua. O tātou pei loa ai lunga le tātou por kalama i le nei afi. Ia e whatalofa atu le por kalama o le Jesus is the answer. I tātou paanga masangi, i o tātou ainga, i o tātou tamā matua, matina, mātutua. E le ngātai le whapea le whioi o le tala lei i sunga i whawhengainga mō tau whare tua. Ia whatalofa atu le por kalama i le nei aso. Ia te utou, i le suafa manu malo i Iesu Keriso. Ia e tari tonu le nganga ia o le nei aso, ia sa tātou whaalongolongo. I le fionga pa ia le atua, sa whapena o na laungaina, i sunga i whawhengainga. I le nei aso sa i le e kalesia, ma le e kalesia. Ia e tari tonu ia o whaamanu ia uma tātou le nei aso. Ia awa o le aso sa ia o le aso tātou te o le lotu. Ma tātou whaalongolongo i le upu o le atua, ma tātou o e avere vi inga ma le whaafetai i le atua. Ona o le malosi ma le ola. E le ngate lea o lona whaamalo longa. Ma lopu i poinga ia te oe ma uli nei le vai aso atoa. Ia e te tali tonu la ua whaamanu ia te le tātou le nea siafi. O lea, ia ma te whaatalofa atu, ia ma le paanga lau friend o lau. Le nea fiafi, ia ma ua matina le ainga. Ia ma te wa alua i le nea fiafi, ia awa fo i le whaasoa i le fionga pa ia le atua. I le nea fiafi, ia i se whaamalosi fo i. Ia mo oe maa u i le nea fiafi, e ui lava wa uma o na tātou whaanongolongo i le nea so i le fionga pa ia le atua. Po le upo le atua. I le nei aso i mafutanga e kalisia le nei aso sa le asta puai. Ia tari tonu ia e le tui na ai le whaama le upo le atua e awa ona whaanu pēr ma whaasoa pēr le upo le atua wau te tari tonu ia e sa le maua se avanoa e anga e le lotu pe anga e le whalisa o le nei asa so ona o le angava le tūlanga wo o ia. Ia au lea ngala nā po kalama le nei le ne fiafi. Ia mo o e lea ua le make le loku le ngea sa le au po ke bava ngā ai vanga nā ia o e ro maua i wha mai o le tino. Ia wā lai ona le maua sea mano e mafuta atua i le mafutanga le lotu i le nea sa. Ia au lea ngala le nei o le Paul Kalama i lunga o tātou te penga whailangi le nea fiafi. Ia e whapena ona whaasoa toa i le upo le atua. Ia ua uma ona mātou talia, ua uma na mātou whaalongolongo mātou talia i o mātou loto. I le mātou mafutanga po i le nea sa. Ia o lea na ua mai le Paul Kalama, Jesus is the answer i lunga o lau living room, ma tonu o lau ta avale le nea fiafi. O whea lava le mea ua e ua mai ele nei polkama. Ia, e so ato ele manu ia ua una wha manu i o mātou anganga mō mātou loto i le nei aso. O le ia wha manu ia tele wha tala wha atu le atua i le nei a fiafi. Ia, wha mole mole, whai ua mau se taimi e te mai moa mai ipo le lava se taimi o le nei aso te maua mai e le tātou polkalama i le nei fiafi wha mole mole. Share le tātou Paul Kalama i lunga le Facebook.
Ia le ngata i lea lunga le YouTube, pa mole, ia, le ngata fo i lea ia, manatua le, pa sila atu fo i le mwhailoa atu pēr le mātou mana onga si o mātou e kālesia, i awa fo i se whale mātou whale tāpua, ia, o nau o tau sila fia me uma, ia, a whai e te fia whai me alofa, pe e te fia, whamanuia fo i se o mātou e kālesia e ala i lo fo ia o lunga screen langa e latu mai ala information le me e mawhai ona lafo mai ei lau pe soasoani ia wafo i le mana onga si au mātou e kālesia i lalo wa inga ma te inga le sunga le whawhia ngainga po le toi ina ia i se take we se le i se take ia ma le palitua ia e ngata i leo le ai whainga ruenga pa ia le nei e kālesia ia ma le mamalu tina ma te māma te tua se i o lava i se tamititi. O lea ia whaapitai te le lava i lo tau au mawhola, whaapitai i lo tau anga le lei ma lo tau alofa mana tunatu i le tua malona ngā luenga. E ala i lo fōa i tau ina whaamanu i tele le tua i a te oe le nea fiafi. Ea, ai antua tera, whaisau. Whaatalofa i tātou polokalama i nea fiafi. Ia, whakatangula wanoa, ia, whaatalofa atu le soako man malu Iesu Keriso. Ia te oele ta māma le tina, uso matuangani o whaatasi mai le ni, a fiafi le tātou pokalama o le Jesus is the answer. Ia, whaftai le tū o tātou au lia mai fo ili ni aso pa ia a asa sāpati. Ia, whaftai le tū lana upu, whaamanatu mai a te tātou le ni aso sa, le ngata fo ilia le mā losi ma le ola, wa tātou maua mau lia mai fo ili ni aso a. Ia o tātou saoni atu fo i le neiva i aso i whi au mga luenga. Ia, sau e whawhanga lolo tō. A whai e te le pēna sau no le tamā. Ia, a whai e te le i a wai e sauninga i le nei aso. Ia, this is a good opportunity for you. You know, whaatumu lo uipu. You know, whaangale ni te mi te whaamalusi a oe ia oe whaalongo i le upu o le alii le ngata i lua. Se mea fo ila ma whaasua i le nei aso ia whaamanui ai pia oe malo ainga i le neiva i aso a atua. Ia whaafutai fo i le atua i lona alofa malona ngā lei le malusi o fua i mai pia i ati tātou i le aso ma le aso. Ia o le vi inga e whaafo i le tama awa i le lei a ia. E le lei a le atua. God is good all the time. Ia, o se whaatalofa le nā le sofo Iesu. Ia, vi ia le tua. Ia, e tari tonu fo ile nganga o le nei aso. I so tonu o Amerika nei ma tu ti. Ia, ia, hoi. O le nei aso ia o le Super Bowl. Ia, o te tari tonu o pisi umatangata e mātamata le Super Bowl le nei aso. Ia, e le se meo iai e le a whainga. Ia, o tātou te penga whailangi, o tātou pōkalama, e mawhai a ona e tui sau, e mātamata. A whaisa e mātamata le Super Bowl le nei aso. Ko iko, Ia, celebrate wha leila makamaka, awa fo iki songa, vau le TV, wa le mero o i kelea, ia wa au o ele i meke la au le Super Bowl ni kausanga ai. Ia wa le si haka, ia pe pala ai a pe malo fia le si haka. Ia, a whaira o le te mai mua mai pe te maua me le tātou pōkalama i nei aso. A whai o lau au le waka alu le asoni. Pa mole a malolo lau au le whai e le TV. Amen. O ale mele waka i loa nge i kausanga uma. O le uma lo le Super Bowl wa para aile au para aile au sole aka. Ai fua le TV. Whai fua ke wai ua ngoke TV ma i maua koe ma le kupe ngā alu whakaunga o le TV. Ia le mea ne ka alo au miliongia. Ia wā kangaka ngi ka alo i NFL, football for America. O kangaka miliongia.
O kong kalaki ka senge ka ngaka I ka aloi au. So le fai mai runga le milionga Ia ai ngofura a pala aira no au. Pa mga kua kia oe. A wale fai e TV. A wai ere sau ka ngaka le ka aloi fa kau sau TV fo. Ia ole ia manguia ka alonga nge fe fisa au maka ia e use ka lo le afa ia wa ma mai lo sa ngin mer ka ko por kalama ia ai paul me ia vi ia le ko I me ko isi me le lei ai fai isi me le lei po le ka ko pisi me o le nge o langa ia awa nge I ngalo lo wala winga amen awa nge I fa atua na I oe mea le atua ai fa mo oe me ere te tau ona e wha mua e o hoi la le nei e fiafi po le ale mangai o le ka alonga le o le ka alonga ma le fia makamaka ia e le mawhai o ngā kuinga I le wha alu ka kūpor kalama e wana ngā ua ieini meo tūlanga hoi ngā le wha le maalo fia ua pisi e ima ua pole ia fo to ai lo la I o le ista to por kalam ia ai fa peta ai le tu le nei fiafi o le nei fo ia fi o le nei fo ia sa fa mangia fo ile ma ia so ile ma to ma tanga nei sa o te lo fo isa fa manuia o to le nei fiafi ila o to ma tanga fo ile nei fiafi e ala I vi inga ma le tapo inga ia mai se le upo le atu ile nei fiafi e he o fo ile ia ma to fa manuia fo I ma to ile nei sa le ma nai o le upo le atu e le ngata o le upo le atu sa ma to fa alongolongo ia a le vi inga a le vi inga ma pe senga a le vi inga I le tu mata ngo fie le tapo inga I le nei fiafi o I le nei sa la ngona pe le nganga pa I o le tu I le aso sa I ma le asa I taimi e a le vi inga pa I le vi inga I le tu ia o le au ngale na le tato o I le lotu ia sa e tātou te awele vi inga marwha petai I le tua ia a tātou fie tō anga I tātou te o I ngā luenga ma tātou o I mea tātou te mana na oe I te tau fo I la ia tātou o na tātou fie tātou te o e awele vi inga marwha petai I le tua ia sa e o tātou o le lotu ia e pe ona o fai atu pe ona mea na sa moa I ka ko mai me ia I vai te mia sa moa o ka ko ola mai sa moa e ka ke o ali ro e ka te o I lotu ia sa ia o ka luang ka ko mai ni ia ku ni ia ku o ese fo I pu lenga a ngi ia ku o ka ko ia wa ka ko o ai me o masangi ni ngi ia ku wa luela markala hoi ngale wo hoi mai e kusar ka ka le no kumar ka ka le por faria ai le ole nganga nga e le ole nganga o ro walu siro ole nganga le alu lo ko ro walu ke ma fuka I le ko o ro walu e avero fa kai ma ro bi inga I le ko ma e fa lo ngo le upo le ko pe ole mea nga ka ko ma sangi ma ia I sa mo nga ka ko ora me I sa mo ka ke o ali loku I aso sa e o me kai min nei o lai fai e fa mamalu I sa mo ro walu le loku e fo I ono sa mo e tari tonu I le atua e tari tonu sa mo o le aso sa e o ai e avere vi inga ma le fa fetai I le atua ma fa longo le upo le atua a o talo ona tātou o mai I nei atunu ua tātou whaia le tanga lea e tusa le tangata o e alu le lotu ma le tangata I ngopo le whali kusa o laua ua le o le soikai e au ka ua le fiaru le loku ngopo le whali
ole o whainga, ole whai ele tala na mam excuse. Talu lo le fialu le lotu. Ele fialu lotu no fo le whare. Awala la vea lo la unga pe la vea lo se kalas kangaka e a maa wa i ulewa ai au. Nia ngai, wa te mila ngai oso merikala nga. Kusa kangaka e le loko, ia e moi. Ele eise se senga. Le winga lo kala. O le eise se senga. E whakakaula ia o ere ke alu le loko. Ala ngalo walu le loko just to call the church, a le se winga o lo walu lo loko. Le se winga ke alu le loko. E alu le loko au no mo so alu ke fia mafuka i le kua, ma e ilo sa o le awala ma le mafu anga i te alu le loko. E sa o ila lo la kala na. Usaka ngaka le ngofo le makaka ko ele o ia sia nganga. E fia alu e mafuka ma sa i limoni i le nganga o le tua, ma abere vi inga o le tua. O ila nga e whakakau o le kala nga. Amen. You might as well just stay home porque ngaka le ngofo le fasi. O le lotu a ia. O le lotu e te alu e toi whawhanga ai lo wanganga. O lo walu le lotu e whawhanga ai lo wanganga. E whawhanga lo wanganga le upo le li. E ke alu e vivi i le li. Ma ave lo whaafetai i le li. Ia ma e mafuka o ka ngaka le li. O le mea ngai maa ngai e ia Samoa. O Samoa e kere whaalunga i se kala whaapea. E kere kai kai e whaalunga i se kala whaapea. Wai paule me maua o ere whair kana le ai whai Samoa. E ke ia o ere pā ere pōro kua ua se kuro. Le kala ma le moa. O Samoa e wha mamalu e Samoa le aso sa. E le wha mamalu la ona o se karikongunga po le ase skulang. E wha mamalu e Samoa o aso e whai ei lotu. E ave ele vi inga mal whaatai i le tua. Ia sta. Ia ere e fo ia sa uia tala e whaatu e se fo i ngai lotu asfitu. Ia. O le aso sa le aso fitu ia o le aso tōna. O le mafu anga o ngata i le e kalisi i le lotu i le aso tōna i la tau fo i a tele tonu ngai i le aso whai la tau vi inga. O le heo vi i le tua. Le heo whaalongo longo le upo le tua. Le heo whaalongo longo le tere i a Iesu Keriso. So no, I don't have no problem with that. E pō le o e le aso e ke bibi e le kua. Pau le mea, ia whawhanga lo nganga e upo le tua. That's the most important. E re ka ua lo walu po le aso ki whainunga i ke anu kapua i le kua po le sa, po le songfua. Pau le mea, ia e ka pua i ma e au aunga ma e tari tonu i a Iesu Keriso o ia o le whaola o ia o le alu pele o le tua. That's all that matter. Au sisi atu langa i tua atu. Nia, pule a oi. But to me, ya ha uia. Le nei porkalama. O Iesu au le tali o mea uma. E pule a oi lau manatu, pule a u lau manatu. O Iesu. O le tali a o mea uma. O tali a o mea uma o a isea. A fo o Iesu o le li whaola. O Iesu o le manu manu. So o le ala me tātou te whinga wai, po a me tātou te confuse e o tātou mawha. O Iesu a le tari. Le mafua anga le ngā e noa e le porkarama nei o le Jesus is the answer podcast. O nai mātou te iloa, o Iesu a le tali o mea uma. Amen. O le ia. E whawhetaila i le tua i le nefi. Ona o le mānai o le upo le tua. Sa mātou whaanongolongo i le nefi.
o i le nei sa ia o le upo le atua ia sa fola foi se tasi foi o uso o se uso tala vau foi whaangaina wala awina i le atua e whai mo na mea whai ngā luenga le ngate i le tā inga o vi inga o le atua ia ai mase foi i le launga ina fola ina o le upo le atua i le nei sa ia i le uso ia toile toile o moefu ma ngia le upo le atua le nei sa pai mai le au tu ia avea oe matangatea be a follower of Jesus Christ ia avea oe matangata e fia e muli i le ia Iesu Keriso e ma nai o le upo e fai o le ma nai o le upo le atua e ui ai na taunga pea pea i le tele o fai launga. Ai fou wa i aso uma le taimi te whaalongo ai le upo le atua. E pei e fou, e pei e poto a e whaalongo i ai le tele o taimi te e ui pe ono fai e ui na tele o fai launga o na launga. O tātou whaalongo ai fo ia tele o taimi ma ua tātou i loa le tala. Ai te loa e fou ai o tātou tadinga le upo le atua i le aso ma le aso. Le ang fai mai le te au tua le launga. Nesa. Be a follower. Be a follower of Jesus Christ. Don't be a follower to your friend. E te ilo. Te whawhitai le tua, whawhitai le tua ono na upu le sane. O lea la, o lea a ma rosi atuai. Ma toi whaamanatu atu i ate oe. Le nei afi. O lea o le avea oe matangata e fia. E whaile fina ngalo o Iesu Keriso. Ma folo, ma tau muli ia Iesu ma avea oe matangata e wa ai ele mamalu o Iesu Keriso i lou o ranga. Amen. Ante. Ia, ole. Ia vi ele li. Ia pe ona sa no le tama pa man vi fa o nei le upu pe ia e mana ia o society alo i le lotu a e whawhanga i lo nganga lo nganga tamawhai a i le ali. So ona nei la na maua le matua o le matua o le launga i le tusi le o le mātaio. Mātaio lona mta o po se fulu ma le ono a lona whai upo i lua wha se o lea i le lua ono. Yeah. Okay, Mataio. Mataio e se fulu wha, I'm sorry, se fulu ono a lona whai upo i lua wha se o le lua ono. Hallelujah. Lua pa. Ja. Fai po lua spun ma fa. Ona peta lai atu ai leo Iesu i ona so. Ai se tasi e pia muli mai ia te au. Ia whaapiti o ia te ia ma ave lona sa tau. I le muli mai ia te au. Lufu lima awa ai se fia faa saonga le muina lona ola. E mau wai ia te ia. A o le faa mau lona ola ona o au. E maua ai e ia. Lufu lono awa se a le ao ngā. Oi awa se le ao ngā
I le tangata pe a whai na te maua le lalulangi uma. Ai mau ai lona oro. Te a po i se mea e avatu le tangata e tongi o la ai lona oro. Amen. Ia le ua. Amen. I'm going to read it to you from the NIV. Matthew 16:24-26. Then Jesus said to his disciples, whoever wants to be my disciples must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will find it. What good will it be for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? Amen. Yeah, ole matua ole launga ne. Yeah, ole be followers of Jesus. Be followers of Jesus. Yeah, ola uia ola u ola u o te fia pastola ile amata mai la le verse le lua pa lefa mai. Jesus said to his disciples, whoever wants to be my disciple must deny themselves. Yal me one on the full point out, or it was one of the points. Ile la ngalinia so ole deny. You have to deny yourself. Meaning, ila uia definition ole deny yourself. It's no longer about you. O mate mina ite talia lo Iesu e avea mawali mo faola. Yeah, the old you or everything about you is no longer about you anymore. It's about Jesus. So ole tangata tuai o mawai fauto fafo wina me uma so this new person, this new Lisa is no longer living for Lisa, but living for the things of God. Ole tusila ile Second Corinthians 5:17. I'm gonna read it to you. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has gone. The old has gone. Oh, the new creation has come. The old has gone. The new is here. So basically, ave lola wola moleli. It's no longer about what you want, the desires you want. Mena e manao ai mena watu na nawali neo langa watu uma mena. But your focus, it's all about what pleases and satisfy God. O mea uma na manao ai oi mo oi la vai failivi inga Lisa. It's no longer there. Now I have to deny myself, and then from my take up your cross and what? Follow him. So taking up your cross represent what? Ya wa ole winga ole mena ila uya malama ole. It's a sacrifice. Sacrificing everything that you want, your self-interest. Mena desire lo loto elito if mana o fai me e please ai o pa le me e please ai le tua o le ala fina ngalo le tua fingalo le tua ya tato wola fa pa ia ina tato wola fa pa ia ina mo ia so what our nature is always sinful, so now it's all about God. Ele fa pela o fa tu because we're perfect lava no. It's a daily thing you have to do. Every day you have to die to self. You have to take up your cross and follow Jesus. And ole tamo fainga na ole o langa fa le nganga why I'm speaking for myself. Every day I get up in the morning, get ready for work, before leaving work or on my way to work, I had to pray. I had to submit myself to God. I had to I say because that's how you that's how I live my life for Christ. I had to submit
submit to God and resist the what? The enemy. Resist the devil. And the word says that he will flee from us. So it's a daily thing that we have to do because this life that we live here on earth, you know, every day we face a lot of different things that will tempt us. But if I be rooted or ilo relationship maleli, ama waa oe le tua, ma waa oe le upo le li, ma waa oe lo mafutanga ma le tua. Meaning you have that personal relationship with Jesus. That will help you with your walk. Because when things come your way, you know, when you are tempted, you'll be able to stand your ground, right? The word of God, the Bible. This has been my source of strength. E sa waila o malo sianga e mawhai ona te e atu ia mai leia le ti apolo. E whawtaia o le atua le nei upo. E peila mana sa no le ta ma i le amatanga. Ole upu. Safa alongo I fa'afia. We've heard this word a lot or this scripture many times, right? But every time we hear it, if wina, there's always a different meaning. There's always ifo itoy fa ko fa online mo sila loanga. In other words, but yeah, if I've taya ile tua, ile sacrifice le na faya Yesu no le sa taro awa lo ma faya tato ona savali le olanga le fa le nganga ile fiso somani mai le le nganga pa ia ya te tato le aso ma le aso. Yeah, denying yourself, it's not easy, you know, if ngata. But I fa moi moi ma e fa tutua ma e fa'alangolango i le nganga pa ia every day e fesosoani ia te o e fa'afaigofia e fo'ina savali lo o langa fa'aleagaga o tele fo'ia o mea ia just like the words that you had to deny yourself, meaning you had to do the will of God, not no longer what you want, but o le mea e please ai ma fia i le atua o le ola fa'apaiaina lea. I think our pastor spoke of that this morning. I limato o masala le na faini. I tuna naunga. I tuna naunga o mata o tuna naunga o leo langa. O mea ye e pa u e tato. But afa pea e mawaa tato le upo le atua. E fisa soani e fo ila le nganga pa ia e fa manatu mai a tato. What does the word say about the situation, right? Because in the word, in the Bible, I find that every scripture of fafitaulu umale fafsanga ita to liaso maliaso. E yele scripture e back up ina po e mafain na faangai oi i le li o la langi pe fa so mai oi I tuna nanga leo langa. Ia e vi ia le atua e whawtaila le atua. Ia i le nea manoa mo whaiaina pa asoa atu fo ia te oe. Me mata mai hi Lisa. I le nei tula fiafi ia. Sina whaapopo le na. Hai. Ia le tua. Ia e moni I lava Le apo. O le mana I o le apo. O le tusida. Le fitalainga le atua le na pai. O Iesu le na pai lo na auso. Mai o ai se e apo e fia se tasi e muni mai ate ia. Ia tea. Ia whaafiti o ia te ia. O reo langa whaakewisiam. O reo langa e te alulo e awe lo wola ia Iesu. E te talia lo Iesu. Ma awea oe matangata ua e muni ia Iesu. E ao ia te oe ona e te talo ma mafuta ma mausali lo mafutanga ma Iesu ke wisu. O le winga o la upamtana. O le au mo Iesu. Or serving God and following Jesus. It is not easy. Amen?
It is not easy. Without preparing yourself in the word of Jesus, i le faitauina o le tuspaia, ma e whaatuatua i le atua. Ah, yeah. E whaingofia ona e pou. Amen. Amen. Pe ono whai atu. A e saulo e te talia Iesu. Ma e follow, ma e tapua i a Iesu mo wa vea oi matangata o whaolain. Wa e talia Iesu. Ia aua ne i māma ia te oi. Amen. O tau mwhai e tau wha. Isi awara wha whai ngofi e tau wha matala toile mele. Because e te saulo e avelo wola mo Iesu. Pe ona whai mai tina rai. When you be born again, you no longer listen no more. Wa vea oe matangata fauwina, wha fauwina. Wa vea oe matangata wa iaile a nganga o le tua. Amen. Ma ia e mana tua. O le tātou te ola i le lalo langi. O lo o matua i taa i ale a nganga le anga o le ti apolo. So le ale au noa la. Ma lo tau mawhai e whawhanga pēr lo wanganga i aso uma o lo ola. Ma e whaatua tua wha maoni i a Iesu. Mia. E re umia e te whaavaivai. O le au auna mo Iesu e le whaingofie. It is not easy. Serving God is not easy. Amen. Amen. A fia vea oe masto o Iesu. If you want to be a disciple of Jesus, po fi manao e te awa vea oe matangata o le tua. Awa ne ingalo ia te oe. E tele whaafita uli o lea e uia i lau sawalinga. Amen. Amen. A e sau fo i la i reali. Ia e sau marou ato toa. E sau e avelo wola mo Iesu ke viso. Ia e sau mo leu loto pa amaoni. O lea e talia Iesu e avea mo wali i mo whaola. You have to deny yourself. Tia i le oranga tuaisa e olai. As alu wola i le tua. Ma e wha maoni i le tua. Ma e wha tua i le tua. Amen. Awa ane e sau e te lia Iesu e avea mo wali i mo whaola for a week. And then go back. Awa e te taalo i le tua. O le tua e te le taalo i ai. A ho o na o mai le to sa o le tua i a te oe. Ia. O na tupula i o wha anonoang. Pe o na whai mai le sunga le whai la unga le nei aso. A fia manga o vevela ma kua vevela. A fia manga o maluru ma kua i maluru. A fia manga o whai leo langa. Se ma kua fuli e whai leo langa. A o wha vai vai.
Au le whaawai ai. E siri lo waru e whai le o langa. Ma whai mea ngai ke fia i lo loko. Ngō lo sau i. Sau e ame lo wola. I rea kua. Ia nga e koe whila i e koe whai le o langa. Kusa o ngau e ka alo i rea kua. Which is, I've been through that. Ngā o whai a. E hanga alu au wha apelo. E siri e la uaru ma koa i whai le lano langa. I lo la umele whai o le alu sau. Ke loa, lau kana sa o le whapia. I kako mawhakanga ni e fiafi. Alu ma koa i whai ale lau langa pe a whai e. O ngai ke kongu wha o kanga a ngai wha ko singa lo loko i lau langa. E siri le koko o wha o kanga. E alu whai le lano langa. E siri e a oero alu whai le lano langa. I lo lau mele whai e ke sau le wha o kanga ke kari kongu i rea kua. E ke vivi i rea kua, but yet you still in the dark. E ke roa. E siri akul ka ngakala i whafo lalo langi. O lai whai atu i ngā ngau mal fianga i lalo langi. I lo ia oere ke ngofo i kongo wha o kanga. E ke iloa Iesu wa umanga e kalia Iesu. A lai ke fia i mea lalo langi. Lau kala sa ori whai aku. E siri aku le anga sala o ere ke ka alo ilu mo le kua. Nga ilo ka ngakala i whafo lalo langi na fifi me leo lang. So if I were you, whai lau fifiringa. Whai lau fifiringa. Deny yourself. Pe e ke alu i whai le lalo langi. Ke loa. Nga uaru. Ko le mea ngalo ke whai aku ai. E ia le oli le kongo lo unoko. Le winga no kara. Le oli le kongo lo unoko. O le wa avea u makangaka o fia I deny my own self. Le wa sawe avera uola i le akua. Sawe avera uola i a Iesu. Koe whaafo winga lo umafukanga ma le atua. A le wa uma mea sa o whaia. I'm no longer play with God. I'm no longer to be a worldly man. I'm a godly man. Ia wari mele sa o whaia. Sa o ta alo i le tua. Nga waru lola iau whapea. E siri la waru e whaile lalo lang. Nyo la umere whaiu ki ka alo i le kua. Nga waru lola iau. I went. Nga waru mako ai whaile lalo lang. Piu e whai ke rola kwala na kwala. Mea ngai eire oli la uloko. O le mea eire oli mea o le fia i la uloko. Onga o le afoi. Onga roa uma mea ko inga ngau o le oranga. Wa uma nga o ia i la uola. Eia mea ma kama whaanga le i o mo meo trust pawanga me le i o le oranga. E whafkai le kua wa sui le oranga. E mangua i ke ia o Au le winga le mele kou whamakalaku. O ke whaafekai. Wa uma lo fianga i meo le lalo langa. Wa o fiu. Wa yeira mea ngai a wa o fiu. Wa o fiu. Eire kaimi e alu au fia e alu eva i papia. Alu eva. Kero e alu fia ke alu eva i meanga. I whale papia. Like I said, I don't have nothing against to any, war, my friend, or everybody that fia i mea. I don't have nothing against you. I was there. O le mele o tamu whai atu. O leo tamu whai e wha ilo atu i e sūlea. Na toi wha fōwina lo o langa. Ma toi au maia le ola fau mo au. Na suia lo o langa. Wa avea u matangata fau mo Iesu. Wa avea u maona soo. Le wa o mo ai le fia. Ma le oli le i lo uloto. Wa o le toi fia ai mea o le laloranga. One of these days, you were tired of it. You were tired of going out. E te alu uma.
uma lo fia. E ke fiu e fai. You will be happy only for an hour or a couple of hours. At that time, you having fun. O ngā uma hoi la, ia e koe fo, e koe aru ko ainga, e ke ala I forkae au, e ke aru whai ngā ruenga. O le mea kasi. Lei se fia. Ia, e ke fia. For some time. Ai ke roa. A o lo fia I le akua. Inga ua suia oe ma avea oe ma soo e fia mai a Iesu. Ke whai ako e pupunga pere fia I lo roko. Lau kala saoa, every day you have new feelings, new attitude. Every kai au. I kai au. E kei me o mai puponga. E kei me o mai ia le ika ia kako. Pei o ngafi. Pei o ngafi. Mao fo ia. Pai foi se ma ting foi. Ai ke lo. O le meu ke ate. E foi ngale o le meu wo I lo ai le foi ngale ile ke le swingo o le tua. Ile mai. Wa mai lo fix our problem. Yeah. Wa mai lo say sorry at that moment. A le mea ngai momo. Ai. Ta mai a ko ki kia a whakausanga o la e ai ma se say sorry. Le kala ma le mongi. O le mea ngau ke whai ako. E sau e ave lo wola. Ma avea oe ma tangata I fia muli I a Iesu. Tuu mea uma. O le larolang. Ai sau wha maoni I le atua. Sau wha maoni I a Iesu. E sau fo I la e ave lo wola. Ia e mana tua. Aua ne ingano I a te oe. E o mai lava pua ngā I a te oe. O le pua ngā ia o mai tātou ke lolo kala moni a le whai atu. Ia, I don't know about my wife. O ke fia ia, I'm happy pēha o mai whaasosonga ia tea. Pe o ngafi. I like it. You know why? Because it make me more stronger. It make our relationship more strong. It make our relationship with God more stronger and stronger and stronger. Kusa e kofo I ngai, pole ale maki. Pole ale losi ma le moa. O rou au aunga ma rou taritonu I le tua ma rou whaatua I a Iesu Keriso. Lea e te follow ai. Lea e te tau muli ai. Amen? Amen. Being Jesus follower is not easy. Yeah. Amen? Amen. But to make everything easy, to help you to be strong for the Lord, is read your Bible. Pray every day. Yeah, I'm going to say, read your Bible, pray every day. Te talo ia sa umam whai taula tis pa ia. E mauai o ele malosi. E mauai o ele o le malosi o le tino, a o le malosi wha ale anganga. Ia malosi o tatou ola wha ale anganga. A o na o mai via whatianga, mawhatianga, mapua ngā I le ola wha ale tino. E te le malue ai, ona o le malosi lo ola wha ale anganga. Amen? Amen. So be a follower of Jesus. Whaamaongi I le tua. O oe o le malama o le larolangi. Why? Because Jesus was the light. He is the light. He is the light. Oh, I'm sorry. Yeah, he is the light. Pamali o le kau wa ok nga. You heard mai. Le fai mai le a foi. Ni yone Le fai mai le yone valu fai po sulua. Mai o au nei o le malama o le larolangi. O ai le malama o Iesu.
Ora winga. E mana o e avea o e matangata e fia ia Iesu. Ma fia au na ia Iesu. Ma tau muli ia Iesu. E te tau ho ila o na tinai. Lo langa tuai. Wa ese o tu langa tuai. Tia i au fianga ma tu ina nau o le tino. Ai sau i le atua. Ma wha a fiti lo tangata. Ma hamo lo sa taro. E le ngate lea. Ia a vea poi oi ma malama. Amen. Amen. Pe mai onga o ye. E pe mai. O a unei o le malama o le lalolangi. O le muli mai ia te au. E le sa vali o ia i le pauliuli. Longa winga. Ia tia i au mea, tia ia whaafawina lo o langa, a vea oe matangata e fia ia Iesu. Ia a vea foi oe matangata e fia i le malamalama. Yeah. Ia a vea oe matangata e fia i le malamalama. Nga o mea malamalama e ke fia ai kule alu so o i pongsa. Wa o le mea ke alu pongsa e ke sulu ai. O tātou fo ila o tātou leo a vea tātou matangata o le malamalama o le laulangi. E te tau ia te oe, we have to be careful. Ai sea, ko a hafe ma hafe ka ngaka o loo wa ai mai ia te oe. O tangata o ilo i le pongsa, o loo wa ai mai ia te oe. Po le a le taimi e te pa uai, po le a le taimi e te sasi ei. So be careful. E whai ngō fie re ka ngaka lei pongsa o ngai loa mai oe. Amen, keri siano. E fia e loa e whai ngō fia i ngai loa tangata o le lalolangi, po o tangata o lai fia i le tuina nau o leo langa. Ia oe lea tangata wha o lai. Amen. Ona fo i oe lea i le malamalam. Po whea la se me ke sasi ki e ki sa wali fwai, e loe, e au ki kilo kwa kamai ia oe. Amen. So, a avea oe matangata e tau muli i le atua. O ne ingalo i a te oe. O nei a te oe le malamalama o Iesu ke wiso i lo langa. Amen. O nei a te oe Iesu ke wiso i lo langa. So if you want to be a follower of Jesus, you have to be the light of the world. Not want to be follow Jesus. I still want to be in the dark of the world. You want me mo ia? E tele tātou e loa Iesu. We all know who Jesus is. But the real question, do you really honor Jesus as your Savior? Do you really follow Jesus? Do you really walk for Jesus? Amen. E tele o tātou te loa Iesu. A o le mea moni, o le fesili. O tātou sāpa pali ea mo Iesu. O tātou fia ea ma le wha maoni ia Iesu. O tātou whaia ea le fina ngalo o Iesu. Amen. Aua ne i ngata lo oli i le atua, just inside a little group. Or inside your church. Aua ne i ngata i ngā lo i loa o Iesu. Aua ne i ngata i ngā lo au auna mo Iesu. Amen. Amen.
Ia whaalu atu I whafo. Mai le li o lea. Lo I loa o Iesu. Le wingo lau tala. I whaalu atu I whafo. Lo ta'ala I atu le suafa o Iesu ke viso. That's what I meant. Do we really follow Jesus? Because if we are the light of the world, if we are the follower of Jesus Christ, we should be out there spreading the word of Jesus. Amen. Amen. I want to ingate just inside our little group or just inside your family. No, no, no. O le taimini nei, o lo tātou ngaluenga, o le o tāla I atu le suafa manumalo o Iesu ke viso. Amo lo sa tau, ma e alu e wha I loa tu tangata. O le alu o Iesu I lunga o le sa tau, e le whai ngofie. Aia, na manumalo. So amo pēr lo sa tau. Awa te popola I tala tangata e whai mai. Awa fo I te popola I sa kaulo, liska ngakala e amo. Awa ke popola ai. Awa ke popole le sa kauro lis kanakala e amo. A ia e rofo ia. A e vai atu o tau vai whamalosi. Whamalosi e fina ngalo Iesu ke viso. Para, whamalosi. Jesus is here for us. Whamalosi. Awa vai. Amen. Ia tātou whamalorosi. Tātou fia tāla I fina ngalo Iesu ke viso. Amen. Amen. Ia avea oe ma tangata e fia I a Iesu ke viso. Ia avea oe ma tangata e te whimanao e te whoro mo Iesu ke viso. Ia e whai e hoi mea na whai e Iesu ke viso. Peo no whai atu. O le aru I le li. O le whoro I a Iesu ke viso. E le whai ngofie. Anu. E le whai ngofie. I know. It is not easy. Yeah. It is not easy. Whaftai le uso ia toe. Le nea fiafi. Malo lava uso whaftai le tua le upu le nea saa. Whamanuia le tua ia toe. Whapetai fo I lau. Le upo le tua. Sa e su e ai. Vi ia le tua. Whapo ia le vi inga mal whaftai le tua. O lea. Ia a vea tātou matangata I le tua. Follow. Whai uma mea. Follow. Follow Jesus and do everything that you're supposed to do. Amen. Awane I o tātou o mai e follow I e mana o tā muli I a Iesu. Ai au ngata e whai fina ngalo I Iesu. O le ane fina ngalo I Iesu na whai hane ke mi sawa I lalo langi. He died for all of us. Yeah. O le anu fo I a Iesu. Ia awangi e fefe. Awangi e fefe ke alu I le e kala I fina ngalo le tua. Awa e te fefe. Na maliu a Iesu ona le tala ina tui tangata o ia o le whaaola. So awane ngalo ia te oe. E whano ilo so I fua ele. E fia tamuni muli na ia Iesu. E manga ola e avero wola ia Iesu. Awanga e fefe me o mai ia te oe. Se pe e ke lakua ke oke e vi ia le tua. Ere o mai maulo wola. Ere o mai maulo lo maliu le tala le lei. E te anu le ola whaavau. Amen. Amen. O a foi kala ka fe mai a o se halu pea. Halu pea iai. Awange I muta. Awange I muta lo fie tā la I le anga leima le alofa o Iesu ke viso. I so stangata. O le a wha mole mole.
Share kako por kalama. Share pa kako por kalama fa mole mole. Ina ia fa pena o na watu le tala leia Iesu ke viso. O le vai temi nei, wa fai ngofie uma me uma. Leo ma fai o na mata mai uma le lalo langi lunga o te penga fai langi. Ma fa alongo longo le upu o le tua. Wa ma fai e le tātou live nei ngā o New Zealand. Wa fai e le porkalama nei o ngā o i Afrika. O le fai e le porkalama nei ngā o Israel. Wa fai e le porkalama nei ngā o i Samoa. So se mea kui le mango whao le ngei laulangi. Wa ma fai o ngā o ai le fionga pa ia. Ma le mamalu, ma le upu o le tua i lunga o le tātou porkalama. Amen. I o le vi inga nai pa po i le tua. Tātou wha malosi ana. Yeah. Ole fai upu ale ale e lua wha, mana ia wha te ingale or what Jesus said. Jesus, ole fa mai. Then Jesus said to his disciples, whoever wants to be my disciple must deny themselves. So now that we've already talked about denied, right? Ole denied, ole died to self. In other words, now that you deny yourself, you must take up your cross. Take up your cross. I kind of like take up your cross. Cross represents sacrifice, laying down everything. O whaatata inga na whaia Iesu Keriso I lunga o le sātaro. He obeyed God. He came down. Le lofo fo ilea lea tua ia te tato. John 3:16. For God so loved the world. He loved us. That he gave his only begotten son. So le alofa le tuolen awina me Iesu Keriso. Le nasawa Iesu Liutino Savali among us, Beyo Tato. Na fatau nuua Iesu Keriso le mian awina me tama awa. Le alofa le tama ya tato. O le alofa le o Iesu I le tama. Na he obeyed him and went to the cross, died for you and me. Ya moa ia to connect ai tato ma Yesu ma le tua o le mana ia la lea o whaatita inga na whaatita ai me Yesu Keriso is what? We have to surrender everything. Once we deny ourselves, we die to self. We have to surrender everything to God. It's no longer about us. It's now, God, okay, here I am. What do you want me to do? What can I do for you? In other words, ole amata ina, ole toi fuata ina ole olanga, or coming back to just surrender everything to God. Ila uia olanga fa'aleanganga. Ole mena popuna mai la oloto I ask God, what can I do for you, Lord? Ole ase mea o te whaia mo oi, and ele whaingo fiela ona e sau ile li'i, ona like just accept him and then you don't do anything about it. Yep. You have to, it's like a fire. Amata lo le afi. It's a tau ya te oe na, you have to feed that fire. E ola I pele fire nga. E whapena fo te tōlanga whaleanganga. Once we surrender ourselves to God, giving our lives to Jesus by dying to self, we have to take up our cross. So surrender everything. Elema faila tato ona continue to deny self, just by doing it on Sunday. Like I said earlier, it's a daily thing. You have to constantly feed your spiritual self. Because ale whapangaina e oelo nganga whaaleanganga, ole ale mea tu ua tu oe te tonu. Whatever you're feeding yourself, that's what it's going to bear fruit in your life. So, manaya le upule moele. Sorry, bear with me. Ile Ioane le sfulima alona fai upo e fa se ole valu. Ola fa mai. Ole tala Iesu fa mai. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself.
it must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. So that's a perfect example. Piyalula au tatoa ola au Yesu ole alika ole o Yesu. Jesus is the what? He's the vine. Ah, o tātou la ale connect kato. Yeah, ele mawhai tātou na bear fruit. And that's an example, whātai te ingalen from my Iesu. So I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So meaning if our daily life is not connected to Jesus, meaning having that personal relationship with Jesus, calling upon him, reading his word, fasting, and those are all the things that will build you spiritually. Oisi taimio te mafofofapia. Oh, I wonder how I look in the spiritual realm. Oh, manatua foiai ia ato. Oh, atai e ta tomata matai singa i the Wonder Woman. I mean, I think like that. That's how I think. When it comes to my spiritual self, how do I look in my spiritual self? E mawhaia o ona te te atoliti apo. E mawhaia ona tau le tau o whaaleanganga. A whapea e le mau o i le alii. A whapea le o whawhanga i ne oelo o langa whaaleanganga. I le upu ma le tatalu. E le mawhaipo e oe ona e le mawhaiwhai e oe, o na ola luanga whareanga. So, ole surrender nga, a whape surrender ole tua, you're giving up everything. And you cannot just surrender and then that's it. You have to surrender and fill yourself up. Ole Galatia lua. Galatia lua, lona whai upo e lua se folu. I'm going to read it to you. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. See, when you surrender everything to God, when you crucify self, you're taking up your cross and what? Following Jesus. And ile fai upu mulumuli la lea, ole matayo les formaleono los fa mai deny them. Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. So the last thing is following Jesus, right? This is a daily thing. It's a decision you have to make. Every day you get up, God gave each and every one of us an opportunity to be alive and well again, to be able to go work, school, whatever it may be. So it's an opportunity for you to what? Follow Jesus, do his will. Like every day, make it a practice to get up and be like, good morning, Holy Spirit. Good morning, Jesus. Good morning, Heavenly Father. And daily we have to submit to him, because if we don't submit to him, it might resist the enemy. If I no fear, saule si apolo fa ikalo loko pela kalai ba pela fitinga bungai kipia ko elisi oi ngan nga masangi mo ya lilo longa mai aloke but those are the things that we go through. But if you make it a practice every day to submit to God, to deny self, take up your cross and follow him and be like, Lord, help me be more like you today. Help me be a blessing to somebody today. Help me be kind to whoever come my way. Help me be a blessing to my coworkers, to my boss, to my teacher, to whoever, or my parents, right? So, it's a daily thing we have to live by. Because it's harder for you to fight a spiritual battle when you go throughout the week, only if you feed yourself once a week. So it's important for us to feed ourselves daily, right? Fa'atumu tātou i le upo le atua, fa'atumu tātou talk to God.
Make it a habit to communicate with him. I was telling my husband not too long ago, what is the scariest scripture in the Bible? Adihan, do you remember when I asked you? When Jesus, that is the scariest. I mean, I think, because that would be so sad if you gave your life to Jesus, but yet have no relationship. When you have a relationship with somebody, they know you. They know what you like. They know what you value. They know what you dislike, right? And that's the same thing with God. When we have a personal, once you give your life to Jesus, there's a scripture my sister always used to say. I'm not sure what's the tusi, but my e tau mawhaina ia a vea oe ma lea fia mai le tua o le whainga luenga le se mea mai, not te vai tonuina le upumoni. So try your best to do something that pleases God, every day. So o te tatalo i le tua, poai lawa mata mai le ni pokalama ia vea ma ua ma whaamalo si anga ma whaamanatu fo ia te o toa wafo a he tō sa walinga. Ia o le mea nana learn mai le nei aso, i le upu sa whalafola i le mātou e kalesia nei aso. Ia whamanuia le atua ia te o tō, pe ao mga luenga le nei vai aso la tatou whaafanga ai, ia mamanatua. Deny self. Take up your cross and follow Jesus. I le soafo Iesu. Ia le tu so ia a vea tātou mo tangata e fia ia Iesu ia be a followers of Jesus e tā ua ia o foi nei ngalo ia te tātou o nei ngalo ia te oe e foi ngale e i tangata e sui le o langa ma whātou singa mai le o langa i le waaia le manuia ma le suinga mai loa i le mamalu o le atua i lo o langa. Without you not saying anything. Yeah. Tala ma le mono. E te whaamaoni i lo i le atua. Moni lo sa walinga me Iesu ke biso. E whaamanuia le atua i a te oe i lo o langa. O lo o langa foi. O le a vea ai la a i loa ai le mamalu o le atua i lo o langa. E ala i lo savali, e ala i lo tautala, e ala i lo wā mio, e ala i le suinga o mea uma i a te oe. Amen. Ang whai mai paulo. Whai mai paulo le kālesia i a kirinito. Whai mai paulo i a kirinito. Ia o tau wha o mai i a te au. Pei o au i a Iesu Keriso. Amen. O longa winga, kātou nei tangata kerisian. Tangata whaolaina. E whate tai mai tangata i a te oe. Pe ai loa ai, pe awa ai e le susulu. Mai o leo langa, mai loa ai le mamalu o Iesu Keriso. I lo o langa. Amen. Kuso o le whai paulo i le kalesi i a kirinko. Whate tai mai i a tea. Whaawao mai i a tea. Meaning, whate tai mai lo o langa. Ia a vea lo o langa. E whaate tai mai ai lo a inga, ma o oina mai ai lo a inga. I lo o langa. Amen. A fwoi ono lo o langa. E atangia mai ai le mamalu o le atua. Le mamalu o Iesu i lo o langa.
When you become a followers of Jesus Christ and you have faith in Jesus Christ, people will see, people will know that Jesus bless you with everything. So awesome, man. O whaamanuia Iesu I lo olanga. O le a vea I lo laro olanga. Ma mea o le a whaato sina mai ei tangata o lo ainga. O le nala. E whaata I tai ei ma wha o matuai tangata I a te oe. Ona o oe o le tangata o le tua. O e whaata I tai ma ua o ina oe e le atua. Mai loa haile ma malu Iesu Keriso I lo olanga. Ai a whai la e te le whaataitai I le atua. A whai foi e te le tau muli muli I le atua. A whai foi e te le manao e amolo sa tau. Ia, e le eise au ngā, e le eise au ngā. E le eise au ngā I a Iesu. You are not Jesus followers. Amen. Pai mai le matai o se furu fai upa tosu mare pai mai. O se le avea lona sa tauro. Ma muli muli mai I a te au. I lea o ngā fo I lea I a te au. So you nothing. We are nothing. Yeah. If we don't follow Jesus and carry your own what? Cross. You're nothing. We are nothing to him. Amen. E re whai ngō whiere a mo ngō Iesu o lona sa tau. It is not easy. So o ai la oe maa o le amana oe e tau muni muni I le atua. O ai oe maa oe te mana oe e te lia Iesu ma ola mo Iesu e ke au ngaka e amuro saka. Who are we? Who are you? Who am I? O ai a hau. O le a o le manga o e amora o saka. Kele mawhakianga o Iesu le I le hala I lunga sa tau. Pe tongi ma. Pe hangu I tangata. Whai e I tala o tangata. Ai amo pere sa kaulo. Alai whai mai Iesu amora o sa tau ma e tau muri mai. Kwa musu ai amora sa kaulo. Musu e ka lia mawhakianga. Musu e ka lia puapua ngā o leo langa. Pe ona whai atu. If you want to be a follower of Jesus Christ, you better be man up. E rei whai ngō fie. O le nai lo ele kōro roko mo le atua. E mu ia tātou e mai mau tātou ora ona. O mai mau tātou ora ona whina ngalo le atua. E tātou manu malo. E te oti manu malo. That's how glory of God is. E mai mauro ora ona o le whina ngalo o le atua. Le tala ina o le whina ngalo o Iesu Keriso. A mu ia oe e te maliu ma le manu malo. Die with honor. Die with honor. Why? Because e saoro wanganga I le ola e whaapapau. E maliu onga e ke koa I mea le lalo rangi.
A e maliu o ngolo wa ma fia kam mo me o e a ma e de o lo ia Iesu Kristo. Ya mai mau. Anga fai mo waka because o le manga ia. O le manga ia suma dio le tua. O le manga ia suma dio Iesu pe a e maua le alofa. Pe a e maua Iesu o lo wol i te tono lo wolanga. Wan fo ile teilo. Pe e te oti la, pe a o maliu ai le pone, pe a wana au mai le tua i a te o te loa o te sao i le ola i whaava. Amen. Amen. Oti manu malo. Ea o te tonu ia o le tatou pa malo silina i le nea fiafi, o le upuna le atua le nea fiafi. Vi ia le atua le maa nai o le upu. O le matango fi o le upu le atua i le nea. Tai au, o le upu le nasa mātou whaarongo ai, ma whaamanuia i o mātou wanganga le ne yaso, mō mātou tangata. Sāra ngaina te tasi uso au. Vi ia le atua fo, whaapetai i le atua, ora uia le whaapetai i le atua. Ona o le whaanga ina, o nei fo i uso, i lona fina ngalo, i le launga ina o le upu le atua. Ai maise le tā inga o vi inga o le atua. O le ase wala awina le atua ia te oi te tono lau e kalesia. Awane tu mamahina ia te oi. Whai ma le wha maoni. Awane e masalo. O launga lua i le atua. O lau au na ngā i le atua. Amen. O lau fia e ke ngalua i le atua. O le fia ho ini nā o le atua i a te oi. O le wala awina i le atua i a te oi e te ngalua e whai oi mō mea whai ngā ruenga. Mō le atua. E taona e whaapitai i le atua. O le nae a mga ia mai i le atua oi. Amen. Amen. O te whaapitai fo i la i le atua. I le whao ngā ina o a umaro tō lua. Yeah. Tala inga o lona whina ngalo i lunga o le nei Paul Kalama, i lunga o lona tapenga whailang. E reo se vi inga. E rei whaia o na mau ese maa vi inga. No. Ma te whaia o na uwhi a vea maa ua to be a follower of Jesus Christ. Because this is what Jesus did. O le a o atu i le motu o tangata. Ina ia lātou i loa. O ia o le alii whaaola. O ia foi le ala i le ola e whaapapa. So le ma te whaapetai ma avelo mabi inga i le atua. Ona o rona wala awina o ma ua. E whai mo na mea whai ngaruenga. E ala i le tātou por kalama. E le ngate le tu tonu le kālesia. Le vi inga lai whaapo i le atua. Ia o le tātou upa maalosi le nai le neia fiafi. Neia sa le nei po. Whaafetai i le atua. I lona whaaolotanga. Whaatai i le atua i lona upu whaamalosi. Ia te oe mau. Ina ia whaapena ona whaatupu pēr le tātou oli. Ma le au auna whaamaoni i le atua. Ia whaapena po i na tātou whaamalolosi. I lona whi au malona ngā luenga. Ia tātou whaamalolosi awane o tātou whaavaivai. A o mai pōpua ngā o leo langa. Ia awane o tātou pewhewhe ai. Tātou fia i pōpua ngā mawhatofutonga e o mai o tātou o langa. E tofo ina i o tātou ola mō le atua. E re ngata i lea. E wha tupu pēa i lo oli i le atua. E wha maalosi ai fo i ma wha mausali ai ma toa ai. Ma atili tupu ai lo wha tua i le atua. So, wha pitai na i le atua. I lo nanga le imolo na alofa. Ia i le nei aso. Ia manuia tele le nei vai aso. Ia avea po i le upu. Ia ua umona le upu sala unga ina i le usto le nei aso.
ia mea lea ma upu e whaamalosia i fo i oe. I lo loto mo lo wanganga. I le tātou sa valinga fo i le neiva yaso. Ia ua e tari tonu fo i. O le nei fo i wa yaso ia. Tere fo i ngai popo ngā ia. Ale ngata i leo whaaso songa. Ia o lo whaatali mai fo i a tātou le neiva yaso. A leo wa i eile upu wao ngā ua tātou whaasoa i le nei yaso. Sa la unga ina ilona au ona po le uso po i. Au ona i le mātou maftanga i le nei aso. Lea wa umo na mawhaasoa tuai. Ma taala e atu ma wha tupu ai pēr oli ma le wha manatu i lo roto. E le se me whaingatai le tua. Amen. Ia o le taritonu ia o se tala na le nei e fiafi a manu e tele lava le nei vai aso. Ia i le anga le lei ma le alofa o le tua. Ia maua pea le manosi e le ngā te lea o le ola. Ia a wafo i le nei vai aso i whia ngai ei ma whi au ma ngā ruenga. Ia whapena ana i ele pui puinga o le tua. I lungo a wala o te tonu whali whai ngā ruenga o te tonu o tātou maota. Po pea lava me tātou te oe. Ia i le pui puinga ma le whaatasi atu o le tua ia te o tau le nei vai aso. Whamanu i te le lava le tua aone i ngalo le tātou polkalama i le astofi, i le tūla iwa, le astofi nei ia pēr o atua i le ola ma le manosi, i le tātou polkalama i le astofi, whamole mole, share le tātou polkalama i lunga le Facebook, subscribe our channel on YouTube, and please share and comment and subscribe and press that little ring bell thing for notification e o tu e venga le temi a live to tato pokalama ia e la tu fa euro ia o live le tato pokalama i lungo o le YouTube ma le Facebook e fa fitai te le lava fa tasi mai le ne fiafi a fai fo ua e maua mai le nei pokalama i se taimi i fa manuia le tua ia te oe ia fa pena ona nga lue pele nganga o le tua i lona upu i lo loto ma lo pina ngalo ina ia wha malama a tili ia te oe lona upu le nei e fiafi o lea wha manuia lava, wha manuia tele le tua i le tātou maftanga. Ia e vea le nei taimi ia ke wha tā lofa ma mole tua ia lofa anga le polkalama i le paso le mātou polkalama i le Jesus is the answer podcast ia Fina, I love you Fina o lako ang ia me kala le paso. Ma ngai al kako polkalama, ma ngai al polkalama whaku ioi. E pau wale me whakakai o ngai ki kapua i mai le pasa o whaku oi le pasa e mai. Yes, o au le posi. Lea Fina, we love you. Te taro maua pe oi le ola ma le manosi, ma le tua pe oi tano sanga. E le ngata i lea, ia, le tina o au foi. Ia tangi, ia maua pe oi le tina le manosi. Ia a wafo le tausinga o le paso le tātou polkalama. Ia e ui ai na whaalonga tā le paso liske. Ia e whaatai le tua, ia o lo mau pe oi le tina le ola ma le manosi. Ia le ngata i le whape le a fine, po le tau fine a fina nea, whamanuia atu le tua i ne nea fiafi. Ia te oe le paso le polkalama. Fina, we love you, we see you Sunday. E le ngata le ia o le tina poi. Ia po le sunga nea o ia tangi. O le ia o tātou polkalama le na. Ia manuia tele le neiwa, yes, oi, wangalo ani. Ia pa talofa atu fo ia ma whatofa atu fo i le mātou ma po le sunga whawhengainga ia o se lise take le nei fiafi ia manuia tele le nei vai aso i la sunga whawhengainga ma le whalitua ma le nofo ialo ia maua pe o lua le ola ma le manosi ia awale porforainga po le tausinga o le lahu mamoe o le tua ia whaamanuia le tua te oe le tamaya e maise le tina. Ai le ngata po i lea ia o le mamalu o lo mātou e kālesia i sunga ia o ao. Ia le ngata i lea o i le sunga o le sui whai whi au. Ia ma le whale tua, ia ma le nofo iano le ngata i le sunga ia o ao. Ia ma le ki a kongo molona whale tua. Ia ma le maawe se o le tatu e kālesia. Ia se i o lava i se tamaititi le nea fiafi
le ia manuia tele le nei vai atu, le nei vai aso ka bless, ia ai le anga lei ma le alofo o le atua, tātou te whetau i le aso tofi, i le pēa maua le ora ma le mānosi. I le aso tofi o lea, pa manuia le atua o roto au nei, ia te au, ia mani tōrua. Ia, fa manuia tele le atua nea fiafi o no Iesu. Amen. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the